agegete mo mengwageng ye 15 e kgatha thamagane pitsi tšhaba le pitsana wena ngaka Moremi Professor Moremi hala a moswanela jang ke moswanela jang ga tšalo go bothamaga Malopo morwalo medu le mešunkwane ya segaga borena merwalo ya botate mogolo le bomakgolo lapeng la baga mahlobogwane motseng wa Zebediela dinamuneng ba rele ya welwa ngwana o boa lefehlong la bakgalabje ngaka Moremi o goroša makgolo dineo ngwana o goroša merwalo ya bomakgolo khukho gomme re re khutši malwetši a fedile e tlang ka makata namane ka gore ge e le pholo e kgauswe le lena gomme tše ka moka di diragala ka letšatši la 14 kgwedi ya Setemere ngwageng wa 2024 ka ere ya 10 mesong ka kua Zebediela Khureng kgauswi le Phalakgoro Mothwa High School gomme ge e le Baroka Radio e tla ba e gaša kgorogo ye thwi ka go otlologa gomme ge e le wena o se fetwe ka gore go anegelwa ke go tingwa malopo morwalo merwalo ya botate mogolo e gorogile merwalo ya setšo sa ga borena nna ke morwa motšha Maubane ka kapa ya radio ke mmina kgabwe kgolo se apara lekopo thabeng ya mašiana mane ya bokgatla kgabo stantabela le ditlhare se tša boreko se fetisa ka metsi ya molapo a thoboši ya mmametlake le marapiana a boteke bakgatlawe ngaka Moremi Tloutša Baroka ngaka ya borena ya setšo a re kopaneng gona wa tseba mmina